kebayi mata pinar lacaer iro ompe senyar anyar tradisi telasan marena takbiran atu uman pese baru sambil di selfiean alat tiktokan akaja apolong seru THR se kebayi mata pinar lacaer iro ompe senyar anyar tradisi telasan marena takbiran atu uman pese baru sambil di selfiean alat tiktokan akaja apolong seru besar dalam buku nyamana al-awraqun naqdiyah nukar pese baru hukuman ikhtilafiyah besar dalam buku nyamana al-awraqun naqdiyah nukar pese baru hukuman ikhtilafiyah pertama abahas mendalam Syekh Abdullah bin Sulaiman bil Mani' mun atamba hukum haram make atamba sakoni sedangkan saya ada boleh jeput Syekh Muhammad Ilis al-Misri disamakan pada ban bese tabiatul warqil adi semang bimbang onta kok riba patenang kempang carana obah lebih tengah-teng ongkos sepesa bagi san lamare niat sedekah kebayi akad sewa takok tak nyokopi rukun bersyarat sedekah cari aman baik beri seikhlas wajib petra arabah mi wajib ya bolana di dua bakto akhirah juz'in min ramadana ajak lopae wa yustarotu zakat termasuk fardhu dua syarat fil mu'adda anhu Islam bernyapok bakto zakat petrana anak semajer seaniat ramana zakat petrana bini semajer seaniat lakenang zakat petrana keluarga semajer ya senangkum nafkana zakat petra kotu kalau waraki sesuai hukum fikih saya berlaku ويزكي الشخص دري عن نفسه وعمن تلزم نفقته زكاة فطرة واجب آنيات تأسم تأنيات لا يصح أداء الزكاة إلا بالنيات زكاة فطرة واجب آنيات تأسم تأنيات لا يصح أداء الزكاة إلا بالنيات